Ngatho cia mwanya muno ni undu wa gucoka na ndirehoka no urathii na mbere wega. DJ Covenant ni arekereria ndumiriri ino iria atiga andu magitaurira maundu uria magitarie. Muthenya wa ira Hellen Muthoni ni arakorirwo akiumburira fans ake ati she will be joining team ya gukunguia 11 am every Sunday show marikaga na Peter Karitei na DJ Mark D na Ndeto Makiaria ni ciaumbuka makiria thutha wa Covenant gukorwo akimandika ndumiriri ino nenda-ini ciake cia ukinyaniria na guku nenda-ini andu manjia gu speculate kana hihi Hellen Muthoni ni gufutwa futirwo wira na manjia also gu speculate itumi ciake angikorwo ni gutiga atigire wira kuria kwa Inoro TV kuoya contract ya wira kwa a competitor ya ceceni kuria kwa Inoro TV na itana kunengereria ndeto ici tore ciagikorwo ikiumbuka guku nenda-ini cia ukinyaniria njitikiria tu magucokeria ngatho cia mwanya muno ni undu wa gwitikira guthie na mbere kwirorera video citu. Macambika Hellen Muthoni ni mamutindika o hanini na ciuria ciigie gitumi giake gwitikira kuoya wira guku gwa Kameme TV after gutiga successful show kana show that seemed to be very successful kuria kwa Inoro TV show nginya gihinda riri itari irona host mweru tondu mathiete na mbere na gwethana uria ungiihuria irato cia Hellen Muthoni even after macambiki gukorwo makirecommend muno Kezia wa Kariuki and also Mary Lincoln gukorwo nake akiheo kanya. Andu ni makoretwo makiuga atiri gikiu nikio gitumi giakiri kia Inoro kwaga kuhe Kezia wa Kariuki kanya thutha wake gukorwo agipendekezwo muno kuona Kezia wa Kariuki akihostaga show ino Hellen Muthoni agikorwo akiihuria. Andu hau kabere ni magukoretwo makigeria kuria Hellen Muthoni thutha wake gukorwo agipost bica ici what happened kuria kwa Inoro TV. Hau niho some of her fans through the comment section magikorwo magicokia meciria na thutha na magikorwo magi point out maundu maumanire na riria mundu gwitwo Ken wa Kuraya agikorirwo agitiga kuria agikorirwo agitiga wira kuria kwa Inoro TV haria Ken wa Kuraya agikorirwo akiumburania ati kwi mundu wa muthireire na agifutwo wira and also magikorwo makigweta andu ta Hellen Muthoni, Winrose Wangui ario nao magitigite guku gwa Inoro TV kana magitigite wira guku gwa Inoro TV and because of that andu ni matetera Hellen makiuga ati she was not fired, she quit her job because of maundu maria magigikorwo mathiaga na mbere na kuwe after kuga she has landed a new job kuria kwa Kameme. Andu ni magikorwo makihoria miario iyo yake gufutwo wira. Hellen Muthoni mwena-ini wake ndanonekana gutindanira na miario iyo no ni athie na mbere kuonania gikeno giake kia joining team ino ya Kameme TV akiuga see you tomorrow on Kameme TV Kenya from 11 am and later at AIC Kino 87 Church for a powerful afternoon in the presence of God. PK Karitei auma wa mbere gukorwo welcome Hellen Muthoni after Hellen gukorwo agishare news ici kuria Karitei amukaribisha muno nake DJ Mark D who will be the DJ on the show akorwo akimukaribisha her fans onao ni makena muno kuona another door has opened after maundu uria magikorirwo makihana kuria kwa Inoro. What do you think after ndeto ici cia Hellen Muthoni gukorwo ikiariririo guku nenda-ini kana Hellen gukorwo akijoin Kameme TV o riri Inoro irathie na mbere na gwethana na mundu? No, do you think she was fired kana niwe weye gutirie on that show? And also ndeto ici Covenant agikorwo akirekereria nenda-ini ciake cia ukinyaniria. What do you think? Atwaranirie down the comment section gukinya ndeto ici how digocitenderithia makiria na agikorwo do subscribe it. Just take this chance this moment ukorwo subscribe to shamanie in our next video.